Ako si osoba koja kaže naravno, ma nema problema i može, a onda ležiš kod kuće i ljutiš se na cijeli svijet, ovaj video je za tebe. Ajmo odmah nešto razjasniti, mi koji ne znamo reći ne nismo glupi. Dobro, možda malo, ali uglavnom smo samo dobri i umorni. Mi smo oni koji kažu ma nema veze dok nam u oku lagano titra živac. Ajmo biti iskreni. Ne govorimo da jer želimo, nego zato što smo emocionalni klošari kojima treba odobravanje i to od ljudi koji bi te zaboravili za 3 dana da prestaneš biti koristan. Ali hej, barem si dobar. Ma nemoj. Zašto nam je lakše slomiti kičmu nego izgovoriti tu jednu riječ i zašto će nas to ako nastavimo pretvoriti u hodajuću krpu za pod? Počnimo od djetinjstva, jer naravno da sve počinje tamo. Budi dobar, nemoj biti bezobrazan. Pa šta će ljudi reći? Pusti, šuti. I evo nas, emocionalno zreli ljudi koji su naučili da je biti dobar i progutati sebe važnije od biti iskren i reći ne. Nije problem u tome što ne znamo reći ne. Problem je što ako kažeš ne, ti si bezobrazan, razmažen, sebičan ili, sačuvaj Bože, težak. Zamisli horor. Ali to nije glavni razlog, tek dolazimo do glavnog bossa ove igre. Strah da nas ljudi neće voljeti. Jer što ako kažem ne i oni me više nikad ne nazovu, ne pošalju poruku, ne trebaju. A u stvarnosti velika većina ljudi samo kaže aha, okej i nastavi živjeti svoj život. Ako te netko treba samo dok govoriš da, on te ne treba. On te koristi. Jebi ga, istina je. Još jedan razlog je krivnja. Tu smo talentirani, olimpijski prvaci. Pa nije im lako. Ma mogu ja to. A što ako se naljute? Ma samo ovaj put. I tako se samo ovaj put pretvori u svaki put. Ti više nisi osoba, ti si usluga. Ajmo dati par primjera. Na poslu si ti onaj može lik. Možeš ostati danas duže? Naravno. Možeš preuzeti još ovo? Može. U nekom trenutku više neće ni pitati, samo će poslati poruku. Ti više ne radiš posao, već spašavaš sistem za koji dobiješ nagradu, a to je više posla. Ti si onaj prijatelj koji se uvijek javi, uvijek sluša i uvijek nađe vremena. I to je lijepo, stvarno je. Ali problem je kada si dostupan svima osim sebi i onda se pitaš zašto si umoran, a ništa teško nisi radio. Zbog čega je ne toliko teško izgovoriti? Riječ ne ima loš PR, zvuči sebično, tako su nas naučili. Kao da govorimo ne volim te, boli me briga. Zamišljamo je kao svađu, dramu, prekid odnosa, kraj svijeta. A u stvarnosti veliku većinu vremena znači samo ne mogu, ne želim i treba mi odmor. I to je u redu, ali nas nitko to nije naučio. Koja je cijena kad stalno govorimo da? Izgaranje, ljutnja, agresija, izbjegavaš poruke, umor, a najgore od svega počinješ mrzit ljude kojima govoriš da, a da oni toga uopće nisu svjesni. Ako ti srce preskoči čim neko kaže imaš minutu, onda znaš o čemu pričam. Nekad sam se pitao zašto sam takav i shvatio da je odgovor vrlo jednostavan. Nikada nisam rekao ne. Ali kako sam naučio govoriti ne? Ne moraš se promijeniti preko noći, ne moraš se sutra probuditi i svima redom govoriti ne, 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 ne. Ali možeš početi ovako. Danas ne mogu, ne odgovara mi, ne želim, javim ti. Bez opravdavanja, bez objašnjavanja i bez grižnje savjesti, jer ne je kompletna rečenica. Ne je kratko, mi ga samo kompliciramo. Ljudi koji poštuju razumjet će, a oni koji ne, otkriće se. Ako se netko naljuti jer si rekao ne, nije se naljutio na tvoje ne, nego na gubitak kontrole nad tobom. Osoba si koja nije rođena da bi svima bila ugodna i dostupna. Nisi tu da se trošiš. Jer gle, ljudi koji te vole ostaće. Ljudi koji su tu samo zbog tvojeg da, otići će. I to je zapravo dobro filtriranje. Reći ne znači da si loša osoba. Znači da si samo osoba. Ne moraš nestati da bi drugi bili sretni i ne moraš više biti umoran da bi bio dobar. U komentar napiši za što bi danas volio ili voljela reći ne, ali ne znaš još kako. Budite mi dobri, lijepi, pametni, šarmantni kao i uvijek i zapamti, nije tvoja dužnost da svima uvijek i u svako vrijeme budeš udoban. Uživajte.